Muddassir surasının 3. ayeti. Oң taraftan sol tarafqa dagın, sol taraftan oң tarafqa dagın okulunat. Qarаңыздар. Wa rabbaka fakabbir. Keyingi ayatın başı vav men baştalgan. Qayra vavdan başlasan болады. Wa rabbaka fakabbir. Ayatın maynisi Robbungdu gana uluqtagın, Robbungdu gana dаңqtagın dep Allah Taala özünün gana uluqtooну buyurgan uşul ayat iki tarafından teң okulup jatat. Ушундай эле экинчи ушундай аятта келеткен бул Ясин сүрөсүнүн 40-чы аяты болот. Kullu fi falaki dep iki tarafından teң okulat. Yasbahun dep ulanıp ketet ayatın ulanısı. Maynisi asmandağı ay, күн, алардын ар бери мейкиндикте сүзүп жүрүшөт деген майында келген аят.